shoferi arimo shoferi ari hehe nibiki kugoba bukwisha barimo kumpiga abanyabugo bamereye nabi hari umukobwa urimo kumpiga ashaka kugira ngo banshe umutwe ivyo nibikurikura bwo ari umuntu umva arimo kumbeshyira ngo yamaye kiraka ngo ampa amafaranga ngo kugira ngo mwubakire urukuta ngo none sinarwubatse kandi ni ibintu by'urwango ariko nziza gusa ko ndi umunyamahanga ngo nturuka umuhomo ico cyanye nakuziza kuri umunyamuhomo uzi ukuntu abanyabugo batuzira Terengure. Si wewe bila kubana. Umva, ibintu nyegere, umva nkubwire. Ndakubwiye ngo ndakusatura umutwe. Ndakusatura umutwe. Wa mugabo we, ibi bikoresho nivyo kubaka sivyo kugwanisha. Subiza hasi. Huyu papa ni escrow mwa hatari. Mimi natafuta mtu matanichenga kibambazi bana nambia muhumuro kuna watu wabie. Huyu mimi namuleta mimi namtosha kula mnapa franga zangu hakunijengea hata na nikampatia franga akaenda na hakunijengea. Umva nkubwire nta nkuzi wowe. Angalia video. Ile video nilimkamataka na hayu hata niko namlipa franga zangu. Tuko tunasikilizana atanijengea na shabipenda kama si ni enje atajijengea. Huyu si wewe. Wowe ninda guha uburenganzira ndibwo kumfata video utansabye uburenganzira. Ikarana guhana mahera biraboneka. Urabizi ko abanyamuhumuro ndetse n'abanyarusange ntidusangwa turi abavandimwe. Ndabizi. Ubu kanu gakobwa dufatanyije ubu katunanira. Umva tugafatanyije ko nta muntu uranga tukakupita tukakazingazinga hano. Ngo kubera uri umunyamuhumuro nanje ndi umunyarusange ndagushigikira mu makosa. Tunasikia buzi yake. Hakuzura besha uduteza urubwa muri kano karere kose ngo baduhora aho tuva. Je mfatanya n'umunyabugo kukwitwarira. Ndagushengeza imbere ya polisi. Nta soni. Ibintu ni bibiri. Urasubiza amahera y'abandi canke uje kubaka urukuta. Kama binamushinda mienda bakia pa polisi tatulamula. Leo mimi na wao tatoka hapa. Mie